За сайн уу тэгээд одоо 4-р хуудас. Эхлээд англи хэлээр нь дараа нь монгол хэлээр нь. Harder to concentrate on the drills that morning. He didn't see the owls swooping past in the broad daylight. The tall people down in the owl street they pointed the grinst opened mouth as an owl. After owl spent overhead, most of them had never seen an owl even at the night time. Miss Disley, however, had a perfectly normal owl-free morning. He yelled at the 5 different people. He made several important telephone calls, shouted a bit more. He was in a very good mood until the lunchtime when he thought he did stretch his legs and walk across the road to buy himself and bun from the baker opposite. He did forget all about the people in the cloaks until he passed a group of them next the baker's. He eyed them angrily as he passed. He didn't know why, but they made him uneasy. This lots of are whispering exactly too, and he couldn't see single collection. It was on his way back past. Then, crouching on the logic donut in back, he catch a few words of what they are saying. The Potters. That's right. That's what I heard. Yes, their son Harry. Miss Disley stopped dead. Followed him. He looked back, whispers, asked he wanted to say something to them, but thought the better of it. He'd rush back across the road, hurried up to his office. Telephone had almost finished dialing his home number, when he changed his mind, put the razor back, and smoked at the mortgage. Think! No, he was a begin. Stupid Potter wasn't such an unusual name. He was sure there. За ингээд англи хэлээр нь уншлаа. Одоо монгол хэлээр нь уншиж өгье. Тэр өглөө ноён Disley ажлаа төлөвлөсөн. Хийх тун хэцүү байлаа. Тэр гудамжаар өдөр дунд нисэж буй шар шувуудыг хараагүй. Гэтэ бусад хүмүүс харсан бололтой. Тэр дээш харж аман ангасан чигээр шувууг дааган харцгааж байв. Ихэнх нь урьд шар шувууг хизээж харж байгаагүй. Тэр тусмаа өдрийн цагаар бол бүрч үгүй. Харин ноён Disley-гийн хувьд бүх зүйл тун хэвээ шар шувуугийн өглөө байсан юм. Тэр 5 хүнд загнаж хэд хэдэн чухал утасны дуудлага хийж арай л чангаар хашгирч байлаа.
Өглөөнөөсөө тэр маш сайн ааштай байсан. Бөгөөд өдрийн хоолны үеэр жаахан алхаж эсрэг талхны нарийн бовны газраас амтад бов авч идэхээр шийдэв. Тэр хувцастай хүмүүсийн тухай бараг мартсан байв. Тэр талхны газарт орж явах замдаа нөгөө этгээд хувцастай бүлэг хүмүүсийг дахин харлаа. Тэр тэдгээдийг өнгөрөхдөө ууртай харцаар ширтэв. Яагаад ч юм бэ? Тэр хүмүүс таалагдсангүй, харин тэд ч бас шивнэлдэн маш их догдолж байх шиг байв. Тэр дэлгүүрээр буцаж өнгөрөх нэгэн үгсийг сонсчээ. Нэгэн хүн том бөгжтэй бов барин халаасандаа хийж байх зураа ингэж хэлсэн байв. Поттер шүү дээ. Тийм ээ, би яг тэгэж сонссон. Тийм ээ, тэр хүү харин Harry. Ноён Дизли хөшчихөв. Зүрх нь түг цохилж айдас төрөв. Тэр хүмүүс рүү эргэн харсан ч юу ч хэлсэнгүй хэлэх гээд зогсож байснаа шийдлээ. Буцаад гудамжаа гартлан офис руугаа яаран орж нарийн бичгийн даргадаа намайг бүс атуулаарай гэж ширүүн хэлээрээ утсаа шүрч авав. Гэвч гэрийн дуугаараа бараг цохиж дуусгаад гэнэт бодлоо өөрчлөв. Хүлээн авагчийн буцаан тавигч цахлаа элбэн бодлоо. Үгүй ээ, би хэтэрхий тэнэгтэж байна. Поттер бол онцгүй нэр биш шүү дээ. Зүгээр л нэг адил нэртэй өөр нэгэн хүн байж болно. За ингээд 4-р хуудсыг монгол хэлээр нь орчуулж өглөө. Баярлалаа.